Támuid ar an bhealach Kraków. Bhí meis is muid cín dóid ar an tre. Ar an bhealach. No. Kraków. Alrighty. But we're going to go in new leis and media production society agus the sheets in like in Shaw. So to much goal bhí tuasán campaign. Bhí cúpla bliana hin Níor me so mis exúil bheith an rís. Exúil a bheith an together. So to much an tite a thugáil linne ar an sirapog Shaw agus tí much go much an Jenny. Ó chuidús comic show ar net Sean. I've gone into Iron at 3 when I needed and I really Támuid in Kraków. In Mohairmse. At the Hermshe in Mohairmse, Kraków. Agus támuid le Chuaigh Aberhai. Chuaigh Adó. Chuaigh Cearnatha. Sinead. Chuaigh Cearnatha. So cute. And Connie Miss Farr, thank you. Lady Nerbiella. Do you know what? Scat me se. Gymioch me absolutely, you know, really forward, but tá me absolutely roasted. Tamisha, like Ray, let's just move like it to my hotel. So to my exul because the nurturing idi black again. Go well Sheffier because Nila Ganzi alum. So fingers crossed. Oh hey Adrian. Quick fast blasta. There's no controllers, I don't see controllers. Okay. Támuid ar an bhealach chun tourist team the Kraków chéanamh. Yeah. Bhí muid síl timpeall le duine tá aithne acu ar an áir agus fáil alles ar Agus picture vlog. Tá mar sin sin mar nuirbhí muid síl timpeall I hir air hána muid go dúir for go deasa agus so the smuggler picture vlog. So iniu bhí muid gacu neart green graffanna agus a goir so tugaí muid live. Tugaí muid sibh linn. Bunch of salt, did you? Yes. So tá an tourist timpeall Kraków Kraków bhí muid síl hart fá ar go lei. Bhí sé gohínta. Bhí agus chuile mar na scéalta faoin cathair mar go raibh bhfuil gur dragon. Bhí dragon an agus de bharg si dé so mar ealar sin tan cnábha ar na Chuaigh mar den cuimh ag cóca ar an sépéil fi láthir so Tá muid fáilbí inis. Agus tá achras an dóin áirín. Gur maigad. Feadh. Mar sé ag fáil pancóg atá saoire ó gluten agus freisin atá mar eistabí de vegans agus is pancóg déint as prátí é. Agus sé tradition to Noel. Tradition.
Críomh ag iarraidh tradiisiúnta. Tá agdín ungar, so me se fáil ratatouille ón ungar, I mean there's a costa agdín rolling, agus the James fáil an rud ciúrna, agus sidra, milosla. Sha. Málam bia agus ag Meg sé fásta. So tá meú leis an bia agus an sin tá tán síl timppel carthir cuid instant cheantar an úide fi lethir, so tá sean for nó sam leis si go háling, so tán chillú síolthart ginna. Galanta. Rinne aonín beag cocín orm. Oh, Moia. Actually, cock ómór orm. Hello, agus fáte go. Seo an fear hail, wow. So tá muid just rééis cinál bheith síolthart agus Like the picture grafan a lecha, yeah. So Rin. Agus is féidir libh na an grafan sin eil ar Instagram something I'd say. Just cos an actual galanta agus, you know, smiling an grafan a lecha sin hen, so sin. So tá just in iscoil ra an brú agus tá go here pub crawlnach, so tá just geir cinál sushi sa gur cí le an trafáid. Tá mostas leis pí brúnis treéis bheith síol hart. An le ar fád. Yeah, an láir fan. Yeah. Agus contamination like I don't know, like lenne carhan. Yeah. So tá just tan cí le an si tomul an sin bu mu go maithaéis agus bé si blin. Muid go dtí mar tún sin, but tu go maithaéis nach so tu just go an brúnis. Wow! We should. Daddy agus mommy. Daddy! Bhardín vlog ana leis a chamar sin. Táid I Kraków. Kraków! Oh, Kraków. Okay, tá much Moscowte, but níl much, do you know? Do you know? I don't think you're in more on vlog all rare. But bhí iad an scoil thugainn agus inniu tá much Eagdul, cólacht. I don't know much anyone chat. Run Jenny, leis na man. Ilvan. Na helvan, agus na sin, tumas gáil scatal air. Agus sin. Bé ihe bog a gine nach. Ihe bog. An art ag a hart. Bhí a bog gogin, yeah, no, tumas just sasta go much tún muoine. Yeah. Agus is Misha Emily, agus Tommy in Kraków! We're actually fun in Irish. Tá muid níos irte ar mar. Tá scatí Okay, Níor hit rate phone. Níor hit rate nerd. So but like tá cefnú go manis cé ógus bhí me. But you're your top the end of my skill, right? Right. That's right. Slán éidirn. Ar mala cig ag switch. Sometimes I tell hey the gawcian. I share reaction sin echo. Agus galore Ireland fui. Agus an star sin echo. Star Derek at that, but kept me wishes to know. Hi guys. How much snare for Twilar? August, how much? Ag fannacht an flin. Dolwali. So bhí couple Lad and Scott are going in you. August. Well, but in you. Níor na much yeah, cuz níor na much mar an vlogel agus dearhin get diggy sib Katina níor na mar go much in Auschwitz. Agus like níor sha can lean. Ní bheith se you know, go hard to say, oh, hi, Kirsten Shaw, and do you know, but bhí sé gicínta. Bhí me gcónaí Gary Gull agus forman jet agus bhí sé just dochrate agus ho mothula agus
có cúpla agus just bháin do cinir bí é eáil. Tá se an na bhrúna. Just taíon títhir aithne massam. So bhí le scothgan? Yeah, but Thomas Tursach Turkton is so big. Immacola. Like again, leher and they're him the walla. I guess. No, Aaron plain. Aaron echelon like by mission. Let's just see Nicola Strantry. Massam. Right, but Thomas Golan walla. I guess we couple legends go again to still getting growing. She thought that's Kraków echo. Yep. She found the Gilga. Massam I live, especially live like watching videos. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ryan, Gok, Size, CV, August. Baby Jake Twert Pogi is Sparrowgy Deep. Oh really? Yeah. No, not just much. Shin the gallon. Yeah. Okay, so Thomas going on this Bimage Arash gan well le Fishanella I guess. So can go into salt so she header Slan cock up.